tawa ayundi DMs una dimonde na monene waraba ninde ne tungemiro ambuge bebu ambuge eto mero ni akodora na mbeshi na ambuge eto ekarite mwananchi kana mundu ya kwa mundire ambuge eto mero ekarite ndikari yakaba Orie amwena rondo aliri kwarwa kutaka ngure gwitwa makosa jareo na nundu likali ni kuna ngro ambeche nyingi muno MC abatu kuwa wekure titi dene makura jao MC abatu wetiki yatire ngene sakate buita obatu kuro wetiti okori sakate na ndekeda wo kare tora uro uwo kwera watite tangugiri ino kumanya matja uwa era penda kugambuge mzee bakalia muno lakini gavana na ueta kwenda kuinga TV lakini na umati ya TV ile kaingwa ikarigiria mwananchi kuona mamcha mengi muno aswa utumiri kwa mbecha na mbecha ya utumira the CMC na tianga bana bechiri cha mwananchi utumio goti wa serikali logo bora bora wa mwananchi wa kawaida huwa kwenda kuga indukira wa pendene miru tukwe narwa ngavana na batu witikiri ati na makosa manene muno atwire kuwa erwira demokrasia kana wantu naru atwatu kuwa kinyirwa yabange bakwalia nuntu nori unenene bakwali bakiria byori byonene na uma ambuge ekeya kwetwa ngavana atakwenda kurwa byoria ekeya kwetwa KMC atakwenda kurwa kyoria na batu kulizaini yakebera urokenda kurwa byoria kagitate akoro no tu mantraye enturene que va right de atu mwananchi ya koria kioria ena right ya koria kioria na ndi nama bungeje tukera ya tukagatire kwe machinjo turaroje chiatero batwa chituro lantu ruje nikendo chiatero kwe machinja kule mabarabara icho batwa bakera ile kedhi barabara guteterwa bakoria amachini chiatero yandi na machinja milioni magana ya 5 ore ingwe mbichita tekoja kuja ku defendi dirikari na dirikari ni onjene makosa ankwenda kuga tia baite yake TV chionde ndio chionde jakale kimureka na naye twetete gitara siasa candidate bangi betete bakiumara na bakaria ngabo MCA kana wenga bana itebi bikarombwa no terige yanto aromba ite rande do ino so komsova aswa bana beje te ko trimbere bata defend ite bedre bayatre uchinda kura rajere muchogo wajureo lakini biranke muromba ni arekebishe at least oreta criticism ukona kinya mantu ya meya yara antu bange babwithitie oreta yatebui ukareta kinya yara yange yabwithitwe ya meya nontu bombere utendronkasia we mwene Rome yokerwe na antu kwimwe Kenya yokiri independence kuma 1964 na mwaka rware barabara miaka yonde twine almost 30 years barabara itathire kubwithwa no kaibwitha swa na bila tuicie ngwe itomba kuthira antu bewo kuo no botumira these facilities na cia tumirwa no ikendra kurekebishwa ende watona cia kinara kuthoki tona sinya mantu ya meya yake ya muntu nonto ote muntu ra we perfect na pesa serikali ora mawani ucio tumira boboe tona graphics cia oma ukaya na wrong information kira kinya murungu wake ukaya na wrong information so inkoria ukethra tongere bubante bakuoro ukethra bantu ba mururu meru yethra yukete monkirwari lakini inko basokeria nkatho muntu bakuthra bekam na baka handle mantu yau ora yabatire kwa handle mantu zegie media otwe tukuthura ethera media ite uthingatira sheria iria cheki kuringana Media Act na kuringana maybe na regulators irio irethira MCK kana Media Council of Kenya na ira Twitter Communication Authority but the issue era oni korega nayo na ikyo kuga adwriting emotion zozo tizo orea urameandikite lakini narazumite eu ne onkolpinga nayo na kauga assembly tebateri gutumirwa zako za area tugapreaga politics kana ira tugwita political scores na tomba ku reduce motion ni za hazwezwa keraito na baite apana
the issue imanto substantive issue ikwethirwa ri nyamu ici media ira twina citu tumira ethics ura kubatiri lakini nandikire debate irithirwa imwangaza irithirwa imanto za kawira angambi issue ici cintu kuga atiri assembly tebatiri ku reducewa like a marketplace kana ira twetaga na area pomaua kana mugutano bunge la wananchi na ara gutina sheria independence eze ni compromise eto na igen kuga there is no will fight for the media chedro chena freedom of independence inya naru wona ara inya ninte gweta bwega come for me ia na inchi bongo bakoya their views na betha baugan jira fulani chithoki akwende kwe makosa tanke thambere nkageta kanethirwa mtu fulani ategetete ngugi uria bateri ezare ari to inform what is wrong with that. So a time comes ore mheshimiwa Orengo augere a time comes when the government will eat their own children. Martin Nawarauga, they came for Jews, and because I was not a Jew I never complained. They came for readers of organization, but because I was not a reader I never spoke. Today they have come for media to tena power kuinga any station. Sheria netekereti ora we na any complaint na ena facts. Article 22 a constitution iruga bwe na roka standard. Anyone can approach the court kana no ete koti akauga antu babe na defamation kana be na mantu za mae zara barete zakwa then baka sued. Lakini otethora na ande batu aza turinga siasa assembly na ichi antu individuals na bo mothia mbugiozo we mochiari kana we mukuru bwero aga mwekuru mwana akeza akagwariko abotigana ndoa bukamba gokoa mwana kiraito nago mama county mwana na gwete riko tha izi imantu za covid-19 itutigane aza ndoa izi personal twambe tokwe mwana ozo tone antu beto bakwa saved na batu assembly tureta emotion cirega atethia mwana inzi tukomba kubaikiria rose twabaikiria barabara injaga twabaikiria na